Lambi, salama makali. Good morning guys. Bagaimana kabar? Semoga sehat semua. Kita menuju Sangala Utara guys. Pagi good morning. Lihat mereka kopi pemirsa.
Malaysia mo ko? Oo, malincon mo ka kaya, matil po mo na. Kuko siya ko kakampi sa to. Ya. Ito buko na bang puriyar talangan ay di siya ngayon is palilo. Ko ba mi ko ya to la di palele langan nano. Ano tayo ya. Yo.
tanjakan guys. Jalan menuju Buntu Burake ini guys. Banyak sekali anjing di sini guys. Wih, berkeliaran. Welcome to pintu masuk Buntu Burake. Wah, tanjakan guys. Selamat datang di Lembang Liah, guys. Oh, pintu masuk ke Sangala Utara. Wih, ada bambu tumbang ini, guys. Bahaya guys.
Berarti itu gimana sama ya pemirsa? Dari kesalahan lemot ya. Oke baik, kita tiba guys.